Stigao je sa smješkom, okružen fotoreporterima i potpuno samouvjeren. Da se bivši premijer dobro pripremio za ogroman medijski interes koji će ga dočekati, vidjelo se već na samom početku. Pokazuje da se je pripremio, da ih je očekivao, da je siguran samo sebe i da zapravo zna što će govoriti. Višesatni nastup pred istražnim povjerenstvom, kaže naša sugovornica, bio je poprilično samouvjeren, utapajući sve oko sebe. Slažete li se da je bilo loše poslovno stanje u INA-i? Mislim da bi se tako moglo reći. Zašto niste onda smijenili članove uprave INA-e u ime Vlade Republike Hrvatske? To je posao bio nadzornog odbora. Sva pitanja Sanader je uglavnom čekao gledajući ispitivače ravno u oči, bez imalo nervoze. Postavite dalje pitanje. Ajde dalje. Ipak stručnjaci u nekim gestama prepoznaju karakterne osobine. Može se smatrati kao poruka gledam vas malo s visoka. Nekoliko puta je znao koristiti pokazivanja, dakle sa prstom. Ja sam taj, ja znam što radim, ja ću vama sada pokazati šta vi trebate napraviti. Najbolje se to vidjelo prema HDZ-ovcima. Je li i za vas to bila prodaja INA-e Grosse Spiele? Šta znači Grosse Spiele? Postavite mi na hrvatskom pitanje. Mislim to Grosse Spiele, to je množina. Onaj koji znaju njemački. A što joj? Ako usporedimo njihovu neverbalnu komunikaciju sa neverbalnom komunikacijom gospodina Sanadera, da, izgleda da su oni puno nervozniji od samog gospodina Sanadera. Spuštajući pogled i stalno nešto zapisujući, HDZ-ovi ispitivači kao da se nisu htjeli susresti oči u oči s bivšim šefom, za razliku od njega koji ih je gledao bez treptaja. Kako se osjeća rukovodstvo HDZ-a danas? Kako se osjeća rukovodstvo SDP-a? Vrlo dobro. Čitav višesatni nastup i dalje ostavlja dojam istog Sanadera dok je vladao Markovim trgom.